Ngiyabingelela abangcwele bonke. Ngeyigaba zabo ngibingelela ingceke zenkosi, leadership yethu ngokukhethekile. Awumama organizer bakhona nabangcwele bonke abasha bethu ngelihle igama lomfeletu Jesu Kristu. Siyabonga abathandekayo uNkulunkulu sihambe nathi kwaze kwala. Bazongimisa endaweni engayijwayele. Thina sijwayele amatafula ethu lapha phansi. Amen. Esikwazi ukukhuluma kahle sikuwo. Amen. Kodwa siyambonga abathandekayo uNkulunkulu ewasihlonipha emini nje ukuthi sibe khona sihlangane sonke siphumelele ukuzokhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu umuhle nasekuseni. Amen. Sibonga kakhulu, ikakhulukazi ngibonga ikomiti yethu. Abanye bebengekho izolo ngathi abayibona ikomiti yami ngikhethile izolo. Amen. Ngisacela nje ukuthi beze ngaphambili ikomiti entsha iphuma eboxini izoma la ukuze bayibone bathi nasekubheda izinto bawazi ukuthi bazobuza abani. Amen. Sizocela nje ngokuthobekile ize la ngaphambili ikomiti yami yonke esiyikhetha izolo ukuze abangcwele bonke nakade bengekho bayikwazi ukuthi obani abakhethiwe. Amen. Besenza inkonzo bevuya inene komoya kaThixo komoya kaBawo besenza inkonzo bevuya inene. Amen. Yiloko ikomiti lethu leli noma abanye bengaphelele. Amen. Liqala ngalo sihlalo no vice wakhe no secretary kanjalo ngono treasurer bethu bese kuba nama trust ethu. Amen. Abanye abaphumelelanga bathandekayo kodwa yile leli komiti elikhethiwe olizohamba nomsebenzi kaNkuluNkulu ukuthi nilikhulekele lisho njalo izwi lenkosi ukuthi nasebekhethiwe thina okwethu kuba silikhulekele uNkulunkulu abe nalo bakwazi ukuqhubeka kahle umsebenzi kaNkulunkulu abanikezwe wona. Amen. Siyabonga ke bangcweli, sicela sihlale phansi. Angiseze ukubambezela bangcweli seyinto indlela thina sisaphindele emuva. Amen. Ngizocela nje kwesifunde izwi lenkosi ku 1 Samuel chapter 19 sofunda uverse 8 kuya ku 24. Kodwa sizokhuluma nje ngokumbalwa. 1 Samuel chapter 19 sizoqala ku verse 8 kuya ku verse 24. Amen. Amen. 1 Samuel chapter 19 verse 8. Isihloko sithi uSawule uphinda azame ukumbulala uDavide. Ukubaleka kukaDavide. uDavide useRama. Uverse 8. Kwabuya kwabakhona impi futhi. uDavide waphuma walwa namaFilisti. Wawaceka ngokuceka okukhulu ambalekela. Verse 9. Umoya omubi wavela kuJehova wamehlela uSawule ehlezi endlini yakhe ephethe umkhonto esandleni sakhe. uDavide wayebetha ngesandla. uSawule wafuna ukumbhujela uDavide ngomkhonto odongeni. Kepha wanyelela ebusweni bukaSawule wagwaza ngomkhonto odongeni. uDavide wabaleka. Waphunyuka ngalobo busuku. uSawule wathuma izithunywa endlini kaDavide ukuba zimlinde zimbulale ekuseni. uMikhali umkaDavide wamtshela wathi, uma ungasindisi ukuphila kwakho kulobu busuku uyakubulawa kusasa. Verse 12. uMikhali wamehlisa uDavide ngefastele, wahamba, wabaleka, waphunyuka. uMikhali wathatha itherafi walibeka embhedeni
wabeka isicamelo soboya bezimbuzi ngasekhanda lalo, walembesa izingubo. Uverse 14. Lapha uSawule esethuma izithunywa ukumthatha uDavide, wathi uyagula. Amen. Qhubeka sisi. uSawule wathuma izithunywa ukumbona uDavide, ethi mkhuphuleni kimi ngombhede ukuba ngimbulale. Lapha izithunywa zingena bheka iTherafi lalisembhedeni, isicamelo soboya bezimbuzi singasekhanda lalo. Uverse 17. uSawule wathi kuMikhali, ungikhohliseleni kanje? Uvumele isitha sami ukuba sihambe siphunyuke na? uMikhali wamphendula uSawule ngokuthi, wathi kimi ngivumele ukuba ngihambe, ngiyakukubulalelani na? Wayisebaleka uDavide, waphunyuka waya kuSamueli eRama. Wamtshela konke uSawule abekwenzile kuye. Yena noSamueli baya bahlala eNayothi. Kwabikwa kuSamueli, kwathiwa, bheka uDavide useNayothi eRama. uSawule wathuma izithunywa ukumthatha uDavide. Lapho zibona iviyo labaprofeti beprofetha, uSamueli emi engumholi wabo. Umoya kaNkulunkulu wazehlela izithunywa zikaSawule, nazo zaprofetha. Kwabikwa kuSawule, wathuma ezinye izithunywa, nazo zaprofetha. Sawule wayesephinda wathuma izithunywa ngokwesithathu, nazo zaprofetha. Wayeseya naye eRama, wafika emthonjeni oseSeku, wabuza ukuthi baphi oSamueli noDavide na? Kwathiwa, bheka baseNayothi eRama. Verse 23. Wayeseya khona eNayothi eRama, umoya kaNkulunkulu wehlela phezu kwakhe, wahamba waprofetha waze wafika eNayothi eRama. Naye wakhumula izingubo zakhe, waprofetha naye phambi kukaSamueli. Walala phansi enqunu lonke lolo suku nabo bonke lobo busuku. Ngalokho kwathiwa, naye uSawule uphakathi kwabaprofeti na? Sacela usikhulekele sisi. Baba, siyabonga emini izwi lakho. Philile Baba wethu linamandla. uNkulunkulu wethu ngalo lisande esiphihliza amadwala. Ngalo Baba wethu, uNkulunkulu wethu ekseni, izwi lakho linenkazimulo eyehlela phezu kwethu namhlanje ekseni. Sibusise ngalo uNkulunkulu wethu izwi lakho, lilethe ukuphila, lilethe amandla phezu kwempilo yethu. Baba wethu ongcwele, mana nencekazi yakho namhlanje. Khuluma inhliziyo yakho ngesibindi, ingabi nalo uvalo egameni likaJesu. Siyabonga, thatha udumo uNkulunkulu wethu, siyalemukela izwi lakho lungiphile ekseni egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyaphinda ngiyababingelela bangcwele ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Izolo bangcwele sikhulumile kakhulu. Sikhuluma ngalabo besifazana abadlala. Amen. Ukuthi bethu uDavid ubulela inkulungwane, kodwa uSamuel umulala inkulungwane eyodwa. Laba abantu besifazane ibona laba abaphehla lolu dweshu olwenza ukuthi uSawule afune ukumbulala uDavid. Lithi izwi lenkosi uma ulifunda la uDavid uma ela uSawuli wambiza ngoba uDavid, lithi izwi lenkosi wayilencekukazi wayilencekuka kaNkulunkulu eyayidlala uHabu. Thwana wayidlala yinona lalithobisa ulaka lukaSawuli. Wayethi noma esethukuthele wabiza uDavid, weza wafike wadlala uHabu lakhe lithi ukwehla ulaka. Siyayazi indaba kaDavid bangcwele sonke ukuthi uDavid wazingelwa kakhulu, kanti wayengaphathwanga kahle ekukhuleni kwakhe. uDavid esakhula waba yilomuntu wayengafuneki, ongangokuthi ngisho uyise uJese wayengamthanda uDavid.
elithizwi lenkosi kwathi noma sekufikile uSamuel ezogcoba ethe uNkulunkulu hamba endlini kaJese uyongigcobela wenhliziyo yami. uJese akangamkhipha uDavid ngoba uDavid wayengamfuni, wayenyama nambana, kwakuwumfana omncanyana nje kwakuhlalo kweluseni, kungelutho kungaziwa, uyabona nje enganakiwe nasekhaya, kwaziwa nje ukuthi lokhu kuhlala endle. Lithizwi lenkosi wathi nayisebabiza, wababiza bonke amadodana akhe, wawabiza ngena ngoba ebone fanelekile ukuthi kube yiwona azogcotshwa abamakhosi. Ithi nayiseqedile uSamuel athi hayi aphika athi akusiwona uJehova wakhethile, wathi akusekho yino yedwa endlini yakho, sebephela bonke amadodana owalethile. Uthi hayi kukhona nje okomfanyana kukowaluseni, ngoba uNkulunkulu usebenza ngezinto engelutho lezo idelelekile, kuthiwa kukhona nje. Uyayibona nje ukuthi basebedelile uthi hayi kukhona nje kusekwaluseni. Lithizwi lenkosi uthi akalandwe eze naye sizobona ukuthi akusiyena yini ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Lithizwi lenkosi wathi aqhamuka uSamuel wathi uNkulunkulu yilo engimfumelo wenhliziyo yami. Lithi wathatha uphondo lwamafutha wazomthela ngalo, athi uDavidi lapha yana kumaHubo 23 ugcoba ikhanda lami ngamafutha phambi kwezitha zami. Uzogcoba uDavidi, bakhona bonke abangamfuna abafowabo kanye naye ubaba wakhe, kodwa ngoba uNkulunkulu unecebo ngoDavidi uthi sukuma, abanye kuthiwa kwagcotshozwa kwagcotshwe, kodwa yena uphondo uzomthela ngalo, ngoba uNkulunkulu nayisenecebo lakhe ushintsha izinto okungenzeki kubantu kwenzeke kuye. Uthatha kungelutho akuhlalise namakhosi ngoba uNkulunkulu onjalo. Kulapha kulelizwi lithi laba mama sebedlalile benza uSawuli wathukuthela efuna ukumbulala. Kulelizwi siyathola ukuthi wakwambiza umbizele endlini, umembizele endlini kanti uphethe umkhonto uthi uzoqeda ngaye, kanti akazi ukuthi hayi uNkulunkulu noma ungathi wena uqedile ngomuntu, yena usuke ezoqala umsebenzi wakhe. Uyangena uyeza akazi lutho umfanyana uphethe uhabhu lwakhe, ingathi wakwafika wahlala lapha ngasemsamo esaba nenkosi nokuthi ngogcotshiwe kaNkulunkulu, ngoba uSawuli kwakuyiloyo muntu owayemsaba ogcotshiweyo kaNkulunkulu. Uyahlala uyathithibala lapha, uyawuthatha umkhonto. Lithizwi lenkosi wadlala uhabhu, wathi eqeda wasethatha umkhonto wavele wayethi imcibishela ngayo, wavele washaya odongweni. uNkulunkulu wamphephisa ngoba icebo likaNkulunkulu lingethikazise umuntu. uNkulunkulu nayinecebo ngawe noma bangenzani, kodwa uNkulunkulu nayinecebo ngawo kunezinto akunikeze zona lingeke lacishwa umuntu. Ithizwi lenkosi esezwile uMikhali, ngithanda lo mama okhulekayo, owaziyo ovula amadlebe, olalelayo nokuthi impisi kuphi. Uyezwe ethi uSawuli namhlanje ngifuna ukuthumela endlini yakhe ukuthi niyoqeda ngaye, nimthole embhedeni, uthumela izingceku zakhe ukuthi ziyombulalela. Uya kuDavidi uyamhlebela uthi David namhlanje baleka, ngoba uSawuli ufuna ukukubulala. Khona izinto azozenza ufuna ukukubulala. Baleka ungahlali, akagcini ngokuthi akabaleke. Lithizwi lenkosi wenza sengazathi khona umuntu olele embhedeni, wabeka wenza sasithombe. Uma ethumela uSawuli ethamba nomlanda, bayafika endlini, bafika bathola lento ayenzile esithi ngathi unopopi, beke nekhanda ingathi uye. Uma befika bethi bazombheka, bethi bambhukuthela ngomkhonto, hawu akusiyi ingubo. Baphindele kuSawuli, asimtholanga akusiyena, asazi ukuthi kwenzeke kanjani. Hey, ingathi uMikhali wake wathi ukushaya uvalo
ukuthi inkosi izobuza ngoba yimina engishilo ukuthi ukhona usendlini kanti usenza icebo lakho uMikhali lithi izwi lenkosi wazama ukuthi wathi baleka nayisebaleka wayesemkhipha ngefastela ngoba ikhona indaba isefasteleni noDaniel ngelinye ilanga kwathiwa sekuvalwe yonke indawo kwathiwa akuzukhuleka akukho noyedwa ozokhuleka uNkulunkulu ophilayo kodwa wenza njani wavula ifastela liphezulu wathi nalisakhona ifastela liphezulu ukuthi ngikhulume noNkulunkulu ngizokhuluma naye ungasho ukuthi usuvalelwe noba bangakuvalela bangakuplani bangakufaki ngisho na kuyiprogram kodwa likhona ifastela liphezulu wena xoxa izinto zakho noThixo uyena ozowuvala avule lenkonzo ebekwe kuwe uthi bangivalela ngivulelwe ndawo kodwa ifastela liphezulu likhona lo mama uzomkhipha ngefastela uyamthatha uyamputshisa umputshisa ngefastela uthi baleka wabaleka uma sebebuya bayamtshela uDavid ukuthi hayi asifunwanga umuntu embedeni akekho uthi kuMnkosikazi wakho ngikhohliseleni hey ingathi wakwathula wathi hawu baba ngiyacabanga ukuthi mina baba bengicabanga uthulele kanti wazi kahle ukuthi umbalekisile ngoba bomama fanele simbalekise umuntu ophethe izinto zikaThixo singavumi ngaye ungamneki nje phambi kwezwe ungakhulumi noma kanjani kodwa fihla lezi zinto uThixo amnikeze zona ubaleke naye emkhulekweni ubaleke naye ugijime naye uthi inkosi sibiyele yena ungavumi ngaye ngoba ziningi izinto amnikeze zona ziningi izinto amphathise zona okudinga ukuba sizizwe kuye lithi izwi lenkosi wacasuka uSawuli wathi haya wathumela ingceku zakho wathi kuthiwa ukuphi wezwa ukuthi akekho ubalekele eRama nayothi kanti uMikhali into engichazayo ingathi wamtshela uDavid wathi David umusuka la baleka nawubalekela kuSamuel okumprofeti kaNkuluNkulu okuyena wagcoba wazi nezinto akunikeze zona ungabalekeli komunye umuntu musukubalekela emntwini kodwa baleka uyocasha uNkulunkulu akukho la uzocasha khona uyena ozokuvikela kanjalo nathi bangcwele singabalekeli kubantu abantu bayoqeda endleleni bayokubika amabala bethu ukuthi nokuthi hayi nomunye athi kuphi ngoba noma ngithi ungenza kahle kodwa kuba khona into enamathelayo umanje umbalekisa kahle umbalekisela kuSamuel lithi izwi lenkosi wathi naye fika ngiyacabanga uSamuel wayemlindile semengaphandle ngoba umprofeti kaNkuluNkulu wathi naye qhamuka wathi ufike kahle asambe siyokhuleka akhuleka lithi izwi lenkosi bakhuleka kwakhulekwa kuleya ndawo ngendlela emangalisayo lithi nasebekhuleka uNkulunkulu wayemningi kuleya ndawo ngoba ngisendlini kaNkulunkulu kudingeka mama bazobasa umlilo hey uvuthe altari awungacishi bamama sikhona thina sizobasela umlilo ukuthi nofikayo afika ngene lamlilweni ashiswe ilento ade siyibasa akudingeka umama ukhuluma indaba noxoxa izinto noxoxa inganekwane olokho ethe usibanibani wayesethi nobani wayesethi kodwa kumnandi nanizoba wamama nidudane kahle nidudane ngomkhuleko nizobasa endlini yenkosi nibale imasele ukuthi ialtari lihlale livutha lingacishi nenzele nabasha bethu noma beke baphuma behamba beyoshumayela ngaphandle elithi izwi lenkosi uPaul ngelanga waphuma bayotheza ngoba bazophuma bayotheza abanye abazoza endlini yenkosi lithi wathi nayibuya ukuyotheza kanti sekunamathela inyoka ukuthi ingenephi akayazi lithi izwi lenkosi wathi nayisefika wafika naye esibona ukuthi nansi inyoka inamathele la lithi izwi lenkosi wavele wayithintithela emlilweni lamlilo imuphi labaswe yini bomama yavele yasha noma bangabuya nayo ngaphandle kodwa ngoba kubasiwe endlini yenkosi nibasile umlilo uyavutha bazothi bebuya nakho bafike bakuthintithele khona bese kuyasha lithi izwi lenkosi wathi ukuthela uSawuli yazahamba ingceku ingathi zayiqhamuka nje bade ngibona lo ulundi ingabe zayiqhamuka lapha ngakwa
zathi nayiqhamuka kwathiwa ayisesifike khona eNayotheram ziyeza kuthiwa kukuphi kwathiwa wozani niyobona ibhodi le kwadila sikhona beze ngendlela zithi nayifika bathi nabefika abakuthunyiwe abangabe basakwenza kwashintsha ilanguage akade beze ngempi ngenxa yokuthi uNkulunkulu umningi uNkulunkulu ukhona baprofeta nabo abasawuphinisela umlayezo ngani kubasiwe nje khona mama babasayo manje uzongena kanjani uphuma nje ngoba ungena ungokunye kodwa uphuma usushintshile ngoba kubasiwe kule ndawo lithi izwi lenkosi wathi haya ngithumela zesibili azange abuya lezoqala kwenziwe yini zibanjwe yini wayithumela ezesibili zathe ezesibili thina sizobuya nayo uDavid sizobuya naye simbulele ingabe sobe siphethe ikhanda sizobuya naye zeza nazo ingabe zazi kuphi nami ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe zayilanga sedrobheni zizile zathi nayifika la hayi zafika kukhona kubasiwe zathi nayingena zathi nayibheka labade behamba nazo angibonanga nokuthi bake bayibona bake babona de befikile de bethunyiwe ngenxa yokuthi umlilo kaNkulunkulu wawugcwele yonke indawo zithi zangena uma bengena nabo kwashintsha ilanguage baprofeta benza lento eyenziwayo uNkulunkulu nayisekhona kushintsha ngisho izinto ulundi bengalibona lunjena lingashintsha ngenxa yabesifazana abakhulekayo bethi bonke batshelane ukuthi hayibo ziyenzeka le kwadi na uke wangena khona kunomlilo awazi ukuthi kwenzekani lithi ngelinye ilanga uma kukhulunywa sisethe abantu kukhulunywa ngendaba yase Lamontville thiwa eLamontville bayazi kabangcwele eThekwini thiwa eLamontville kwavamisa ukwenzelwa khona inkonzo kusekhona ubabhengu lithi izwi bathi nabekhuluma bathi eLamontville abantu bakhona bonke beza namabhakede bebona umlilo livutha indlu yenkonzo kanti indlu ayivuthi umlilo phakathi bona babonila ngabi uNkulunkulu emningi uma uNkulunkulu wayekhona nangaleso sikhathi sikababhengu namhlanje usekhona kuphelelepi labo mama babekhona ngaleso sikhathi bathi uvusa bona uzovusa thina uNkulunkulu ukuthi hayi nathi asubasa lithi beza bephethe amabhakede bethi bayagijima nabo bazocisha umlilo kanti bazocisha umlilo ongacishwa osubasiwe ubasiwe ngaphezulu bathi nabefika uthi amabhakede asala khona lapho nabo bangena phakathi amen ngoba kuyenzekanga kuleke uSawuli kuloku uDavid kuphela nakithi kuke kwenzeke ithi izilenkosi wathumela besithathu nabo bayi beza bathi ngeke kade abantu behamba nabo lithi izwi lenkosi bathi befika nabo bafika benze njani baprofeta uma esehlile uNkulunkulu esekhona kushintsha izinto ngoba uNkulunkulu oshintsha izinto asikhonza ubhali sikhonza uNkulunkulu ophilayo sikhonza uNkulunkulu ophilayo wayangeke athi eIslandani ubabhenge beke ithende kuqhamuke untombazane le nesifumbu engashongo lutho engayibekanga izandla okuthiwa wathi nje naye hlabelela engakenzi lutho saqhaqheka isifumbu saqhaqheka bathi zeyahambe emhlabeni inganasi isifumbu kusanzeka namhlanje uNkulunkulu ukuthi ufuna siyiposition kube yilona lo yame kuyiposition yakhe manje usukufuna izinto zabantu thatha iposition Thixo akunikeze yona uma uzoma kuyiposition uNkulunkulu akubekele yona zizozayenzeka izinto lithi izwi lenkosi sengigcina hayi wathi ngeke uSawuli wathi ngihambela mina usekhohliwe uSawuli ukuthi naye ugcotshwa nje wakwaba umprofeti kaNkulunkulu hey kanti kuzobuya into zakhe yena uthi uzobulala uDavid kanti uNkulunkulu uzombuyisela into zakhe lithi waya naye engicabanga ukuthi mhlawumbe yena wayelapha eqhamuka khona apha ade hlangatshezwe khona uMampontshana ingathi wayingalapha lithi izwi lenkosi yena wakhumula ngisho ingubo uNkulunkulu asefikile shintshisa isitha sakhe ade sithi zoqeda ngawe abese shintshisa ngisho ilanguage yokhuluma
washintsha lithi wakhumula wanqunu bonke bamangala bathi kwenzekeni kuSawuli kanti uSawuli uyaprofetha yini kanti uNkulunkulu bembuyisela inkonzo ayemnikeze yona uNkulunkulu ufuna abantu abazohlala okwethu asihlale uNkulunkulu sifune yena yedwa sibheka yena yedwa ngoba uNkulunkulu wokuhlalela ukuze uNkulunkulu akwazi ukusebenza ufuna thina uthi ngelinye ilanga omunye intombazane uthi kwayephuma enkonzweni eMlazi uyabona phuma eMlazi bathi kuneblohwe la wela khona kade ephumile yaphuma late inkonzo kade kukhona ubabhengu yaphuma late inkonzo nayiphuma uthi uyahamba nayethi uthi bese kuqhamuka intombazane uthi ngihamba ngiyayihlabelela uthi ngusisi nje okhulile ngihlabelela uthi kwavele kwaqhamuka amadoda awu5 uthi ngathi inkosi ngingedwa la uthi naye bheka akho umuntu kusokhalweni uyedwa uthi ngahamba uthi naye eqhamuka beza uthi wodwa umthandazo engawusho ngathi uNkulunkulu wami namhlanje ngifuna kwazeke ukuthi wena ukhona njengoNkulunkulu angazi ukuthi bazokwenzani kimi kodwa siveze wena njengoNkulunkulu sengithinta wena bekho abazalwane ngibashiye etendeni sekuyibangana ngihambile akekho nozongiswa noma ngenzekani kimi akekho yokwazi noma bangangibulala la akekho yokwazi ukuthi kwakwenze njani futhi abanye kuyothukeka wena ukuthi ngabe ngangiyapha ebusuku ngiyintombazane angeke besasho nokuthi ngangiphuma kuyokhonza uthi ngifaka ublack and white wami uthi ngathi inkosi namhlanje ubonakala uthi ngeza uthi beza bathi hey unesibindi uhamba kule ndawo wedwa uthi ngangafuna nokubakhulumisa ngoba khona izinto ofanele kuyithule kanti uyabubula uthi ngangasho lutho uthi ngathula uthi ngama ngithule basondela uthi angazi ukuthi kwenzekani kwaba ngazathi kwamahashi uthi kwasikhala iziki njengamahashi uthi ngezwe omunye wathi ayinaka amaphoyisa ngoba amaphoyisa nawe eqaleni behamba nangamahashi uthi bavele babaleka bonke bahlakazeka bezwe ngazathi khona amahashi anyakazayo uthi ngasala ngedwa nangithi ngiyaqalaza ngoba de sengicimezile ngithandaza nangithi ngiyabheka akusekho umuntu lo ngizwe nje bethe ungathi khona amahashi nami ngiyawuzwa lo msindo wamahashi abasekho uthi ngavele ngaphindele emuva etendeni nangifika etendeni uthi kwakhona ubaba uMbatha owayemdala eelder yebandla uthi ngafika sekukhona yena esezokhiya ngafika ngamchazela istory wavele wangithatha ngemoto wangihambisa hayi lawo mahashi ayingathunyeliwe omunye umuntu ayevela phezulu bathi ngeke sizomphephisa wena kwakho hlala kuyiposition uNkulunkulu akubizele yona uma uzosuka kwiposition uzothi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu udedile kanti uNkulunkulu usewuye loyo uya la asemandulo akadenza imangaliso ukuthi wena ushiya inkonzo yakho wangayenza kodwa yenza inkonzo uThixo akunikeze yona athi uzungasuki kuyo uma wenze njalo uyoNkulunkulu uzoyiveza ngoba nala lithi izwi lenkosi uSawuli wenza ababengacabangi yena uthi uzobulala kanti lo mama ngiyathemba wake washo esekhaya uMikhali wathi inkosi ngiyabonga ngoba bengithi kuqediwe ngoDavidi esethumele konke noma eseyihambele yedwa kodwa wena uNkulunkulu wethu ngoba ubukhona uNkulunkulu wamsindisa bomama sengihamba asihlale kuyiposition yethu uma sizohlala kuyiposition yethu sihlale emkhulekweni akungabaswa umlilo ungashi endlini yenkosi altar livuthe alingacishi ngezikhathi zonke uma usuhleze ekhaya thola abanye nize endlini yenkosi nizokhulekela umsebenzi wenkosi ukuze ukwazi ukuqhubeka inkosi inibusise
Jesus. Hallelujah. Ngalesi sikhathi uJesu ela emhlabeni evukelwa izitha left and right, kwaze kwafika ekugcineni lapho isitha lapho efa khona, wayogcwatshwa, wavuka, waya ngakwesokunene sikaBaba. Kwasalwa kwashunyayelwa egameni lakhe, kwashunyayelwa ukuthi uyamukelwa. Umuntu bese yasindiswa ngokwamukela uJesu. Yaqala lapha indaba. Hallelujah. Ukuthi uyamukelwa angene ngaphakathi, uJesu ebenezitha. Uyamukelwa. Hallelujah. Yaqala lapha indaba ukuthi nangu sebayamukela futhi usengena ngaphakathi lo abefuneka mihla yonke le, usengeniswa ngaphakathi kubantu. Bayasindiswa, ungeniswa ngaphakathi uJesu. Saqala saba nezitha ezisifuna phansi phezulu, azisifuni sisindisiwe, azisifuni siphile impilo engcwele, azisifuni la sambe khona. Hallelujah. Mane okwethe sikwaziyo nesinamagunya ngakho ukuthi uNkulunkulu wethu noma sinezitha ezingako uyasivikela. Alukho uhlobo lokuvukelwa esingavikelwa kulo. Alukho uhlobo lokulahlekelwa esingavikelwa kulo. Ngizothandaza. Lo ngaphakathi siyamvikela ngayo yonke indlela. Ukhona umama bekhuluma la wathi kufuneka isikhathi esiningi uthule ngoba uyakuzo kuphendulela. Uthula ukukhuluma kakhulu ngoba uyalimala lo muntu. Nangu umuntu bo. Nangu umuntu. Uyavikelwa, uyafunwa. Ufunwa ngekho kithi. Simphalaze out, singabantu tu. Kufuneka sibuyele back ezonweni la isikhishwe khona. Uyafunwa ngayo yonke indlela. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu mama. Siyabonga kakhulu. Ngizothandaza. Hallelujah. Asivala amehlo. Baba oyingcwele uNkulunkulu wethu, sisasuka kule ndawo sesizwile somandla. Sithi Nkosi, nanti ibandla lakho bagome. uNkulunkulu wethu oyingcwele nalabo ababuthakathaka abacitshiweyo ngemcibisholo yesitho kuthiwa ivutha umlilo. uNkulunkulu wethu bavikele, ubagome ngogomo lukaMoya Ongcwele. Siyathandaza, ngizothandaza ukuba Nkosi isandla sakho uselulele kubo bonke abalapha nabangekho lapha. uNkulunkulu wethu kubonakala amandla akho. uNkulunkulu wethu oyingcwele umzuzu nomzuzu bazophuma
bonkosi basabalale baye emakhaya uNkulunkulu wethu engcwele isitha sisendleleni sibalindele esikubongayo ukuthi inkosi wena ungumvikeli wabo uNkulunkulu wethu ongcwele siyathandaza uNkulunkulu wethu engcwele hamba nencakazi yakho ithumele kule ndawo baba ongcwele nekhaya layo nabantwana bayo nakho konke kwayo siyathandaza uNkulunkulu uyelula isandla sakho somandla nalabo bazohamba ngeimoto bebuyele emuva baba ongcwele yelula isandla sakho kubonakaliswa amandla akho baba omhle siyabonga baba ukukhonza uNkulunkulu onjengawe ongayisona isithixo kodwa uNkulunkulu okhuluma noma sesukile kule ndawo ekhuluma nomuntu ngamunye ekhuluma kwahlukileyo ambulo kwahlukileyo siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga baba ongcwele hamba nathi njengebandla lasendulo uNkulunkulu wethu engcwele lalihamba libuka insika yefu neyomlilo uNkulunkulu wethu engcwele simamisa ukukholwa kwethu simamisa Nkosi konke uNkulunkulu wethu engcwele ubagcwalisa abantwana ngakho konke abashoda ngakho siyabonga baba omhle sisehlukana kulomhlangano singehlukani nawe uNkulunkulu wethu ungabibikho kubahlukanisa nawe kuze kube umhlangano olandelayo baba wethu engcwele siyabonga Nkosi siletha udumo kuwe nengezwi ebelikule ndawo siletha udumo kuwe siyathoba kakhulu moya engcwele egameni lenkosi yethu Jesu amen haleluya Sinomlilo kaJehova umlilo oyingcwele. Sibongile ke abangcwele konke okwenzekile ubusisile kakhulu umphefumulo wethu sihamba nalo izwi lokuthi sizawubasa umlilo kule ndawo. Number 2 sihamba nakho ukuthi sinendawo sibalekela kuyo sibalekele nayothi njengabantwana bakaNkulunkulu sizosukuma sivale inkonzo ngethemba ilunch ikhona sithola ilunch bese siyahlukana sihambe nenkosi masukume sithole isibusiso. From Cape to Cairo, Africa, sinomlilo kaJehova umlilo oyingcwele. Sibongile baba wethu engcwele sibongile ukuhlangana kule ndawo ukhona nawe sibongile ukuthi ukhulume nathi usikhumbuze ukuthi singabantu bokubasa. Haleluya. Nxa uNkulunkulu wethu sifika kule ndawo sikubasiwe nabafika bexakekile bafike bathola ukuphumula. Sisize Nkosi abekho abanye bazobasa yithi ukhulume nathi namhlanje. Kube kuhle kuwe ukuthi ukhulume kithi baba ingcwele bowethembe thina asingabheka abanye abazobasa yithi laba Nkosi siyasinikela kuwe we surrender all to you my Lord baba ingcwele sipha amandla uqhubeka nenkonzo kubasa kuvuthela lo mlilo ungafele esandleni sethu baba ingcwele sibe nendawo la kubalekelwa khona inayothi yethu sibongile Nkosi busisa incikazi zakho ukhulume ngayo busisa ibandla lakho lonke lizwile izwi lakho elisiphilisayo lisikhiphe enkazimulweni lisifake enkazimulweni hlukana nefa lakho lisahlukana
ugcobo lwakho lube semabunzini ethu ngoba siphuma ebukhoneni bakho akekho weza kuwe wabuyela emvela mbatha baba engcwele asiphumi kwi-social gathering siphuma kuwe la ubukhona wena khona ugcobo lwakho ke maluhambe nathi lungene nathi emakhaya ethu sibe isibusiso ngenxa yokuthi siphuma ebukhoneni bakho sisithi umusa wenkosi yethu Jesu Kristu uthando lukaBaba uNkulunkulu nobudlelwane kaMoya Engcwele aphumule enhlizweni zethu sonke azabe uJesu Kristu inkosi yethu amen. 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 Amen.